Livukile bafundi? Sivukile. Livukile ekhaya? Sivukile mbalisi. Ngiyabonga ukuthi ngilibone namhlanje kuyagodola phandla ngitsho ngiyalibona sibili ligqokile. Abanye baphakathi kwamajazi sibili ngiyalibona namhla kuyagodola kakhulu. Sibone-ke ukuthi siyagqoka-ke ezikhudumalayo, ingwane, konke amaglovusi, amasokisi, sihlale singabantu abakhudumalayo, kasifuni abantu abakhwehlelayo, angitsho? Namhla ngolwesithathu. Siyabonga namhla ngolwesithathu ukuthi isifundo sethu namhla ngesesiNdebele, angitsho ngolwesithathu isifundo sethu ngesesiNdebele, angitsho? Bayazamula Clinton uyazamula. Behave. Sanibonani. Namhla ngolwesine. Yebo njani? Unjani? Uyaphila phela. Alright, ngiyalibona siyaphila. Sizathi-ke siqalise-ke isifundo sethu sanamhla, angitsho? Ngeviki ephelileyo besikhuluma ngamalanga eviki, ngiyathemba lokhu lisawakhumbula. Namhla siyaqhubeka isifundo sethu ngesenyanga zomnyaka. Ngesilungu sithi the months of the year. So that's what we're going to talk about today. We're going to talk about the months of the year. NgesiNdebele sithi inyanga zomnyaka. Anti lisasikhumbula? Lisasikhumbula bafundi? How many months are there in a year? How many months are there in a year? Ngicale ngibuze ngesilungu. How many months are there in a year? Isikhombisa. Ngamalanga eviki lawo behave yiwo-ke ayisikhombisa angu-7. Savumelana ngeviki ephelileyo ukuthi iviki lamalanga ayisikhombisa. That was very good. Kodwa-ke namhla behave sikhuluma ngenyanga zomnyaka, the months of the year. Angitsho? How many months are there in a year? Isandla sakho angitsho lonke ngiyalibona uphakamisa isandla sakho ungitshela ukuthi months are there. 12. Ubehave uzama ukuthi akhulume-ke inombolo leyana ngesiNdebele uthi 12. Right, there are 12 months in a year. NgesiNdebele u-12 ishumi lambili. Angitsho sidinga-ke Kyle? Kyle? 12. NgesiNdebele u-12 kade ngubani? Ngikutshelile kade ngesiNdebele. Jeremy, u-12 ngesiNdebele mbani? Hawu. Khathi belingezwa nkulumo. Clinton, u-12 mthwe ngubani ngesiNdebele? Isikhombisa. Isikhombisa u-7. U-12. Nxa isandla zami zinje, leminwe engu-10. Ngithi lichumi. Angitsho u-10 lichumi. Ngihlanganise nokubili, ngithi lambili. Umnyaka ulenyanga ezilichumi lambili. Ngicela utsho njalo, ichumi lambili. Kyle, what ichumi lambili? Clinton ichumi lambili. Clinton ichumi lambili. Ichumi, what ichumi? Clinton lambili. Kuqondile. Umnyaka ulenyanga ezilichumi. Ichumi lambili. Jeremy, ngicela ukuthi ngeke ngikuzwe lawe. Ichumi lambili. Uchumi laphila. Ichumi lambili. Uchumi laphila. Alright, Jeremy, uzabuzama-ke khona lapho. Ichumi lambili. Alright. The months of the year, I am going to show them to you. Ngibhale ngesilungu okuphezulu ukhangele lapha Clinton. Inyanga yokuqala, the first month of the year, it's January. NgesiNdebele sithi ngubani laphana, ngicela ubale laphana.
Zibandlela. Yeah, inyanga yokuqala yomnyaka uZibandlela. NgesiLungu esimbiza sithi ngubani? UJanuary. So the first month of the year is January. NgesiNdebele inyanga yokuqala yomnyaka uZibandlela. Ilandelwa ngubani? Nansiyana laphana ngesilungu is February. NgesiNdebele ngubani? Nhlolanja. Angisho. Ibizo lala silibiza lethi nguNhlolanja. The second month of the year inyanga yesibili uNhlolanja. Angisho. Yebo. Inyanga yesibili. The third month of the year is March. Kukhona behave ngesibili. Jeremy sithi ngubani? Umbimbitho. Inyanga yesithathu yomnyaka, the third month of the year, which is March. In Ndebele sithi ngumbimbitho. Right? March ulandelwa ngubani? The fourth month of the year. Umabasa. Sithi ngumabasa siyabe sesilungiselela isikhathi somqando. Yikho kuthiwa uApril ngubani? Umabasa. Kunje emakhaya babasile ngoba kuyaqanda. Umabasa ke ulandelwa yiphi inyanga? Ngesilungu kuthiwa nguMay. The fifth month of the year. Ngubani behave? uNkwenkwezi. Inyanga yesihlanu, the fifth month of the year. uNkwenkwezi. Khathesi sikuyiphi inyanga? Ngubani oyazi inyanga? Sikuyiphi kanti? NgesiNdebele, ngesilungu sithi sikuJune. It's very cold. We are in June. NgesiNdebele kathi uJune sibiza sithi ngubani? Jeremy. Yebo mbalisi. uJune ngesindebele sithi ngubani? Right. Nangana ke uJune ke lapha inyanga eqandayo ekuyiyo esikuyo kathesi ngubani ke uJune ngesindebele? Hlangula. Yebo. Hlangula. Angithi uJune ngumhlangula. The sixth month of the year, that is June ngesindebele ngumhlangula. Inyanga elandela umhlangula kathi ngubani? Next month. Which month will we be in? In English? Which month? July. Yes, very correct. The next month is July. June is followed by July. Ngesindebele uJuly simbiza sithi ngubani? Ngubani? Ungabhali lutho ngizakutshela uNkwenkwezi hatsha sesidlulile uNkwenkwezi. Untulikazi. Kuza kuba kule ntuli umoya omningi uyaba kugodola kwesisikhathi kufefeza ngenyanga kaJulayi. That is the seventh month of the year, uJuly, untulikazi. Ubona ukuthi ulalele ngesilungu njalo la ngesindebele ngoba uzathi usubhala usebenza indimi zombili. Yikho ngikutshela ngesilungu uphinde njalo futhi ngesindebele. The eighth month of the year. What's the eighth month of the year, Jeremy? Yes, the eighth month of the year is August. That's the eighth month. Linton? Sathi ke kungincedise ke laphana likhanya ngathi uNcwabakazi. Leyi esithe ngo-August ngesilungu uNcwabakazi. The eighth month of the year. Kuqondile sibili nguNcwabakazi. Unyaka uyakususa emaphethweni ke nxa sesikubo Ncwabakazi laphana. uNcwabakazi ke ulandelwa yile ngesilungu sithi nguSeptember. September. Umpandula. September ngesindebele simpandula, the ninth month of the year. Mpandula.
October, the 10th month of the year. No. 10th month of the year is October. Angitsho. Ithumi. Yeah, inyanga yesithupha bani Mfumfu. Asithi Mfumfu. Mfumfu. Yeah, uMfumfu yiyo inyanga ke esibiza ngesibhunu sithi ngu-October, the 10th month of the year. Umnyaka ususemaphethweni sesiqeda sibili. Nansiyana enye inyanga. Language. This is November, the 11th month of the year. Lazy. Yes. Lazy. Lwezi. UNovember simbiza ngesithi ngulwezi, inyanga ishumi nanye, the 11th month of the year. All right. Right. Then inyanga yokuqala ke ngubani? The last month of the year. Yeah, kuthiwa nguMpalakazi. UDisemba ke lapho esilamakhisimusi ke siba nezethekeli, kwesesikhathi lezulu liyaba seliqalisa ukuna ke khonapha siyabe sesidle ezimnandi ngenyanga yokucina yomnyaka uDisemba. uMpalakazi. So umnyaka unenyanga ezingaki? How many months are there? How many months in a year? In English? Natalie, thank you for joining us. How many months in a year? How many months in English? Yes, that is correct, Jeremy. In English, we've got 12 months in a year. NgesiNdebele sithi silenyanga angitsho. Angitsho kezwa. Yeah. Inyanga zethu zomnyaka. Angitsho. Sizathi ke siphinde ke masinyane. Siphinde njani? Sesizichasisile zonke. Angitsho. Inyanga yokuqala kanje sithe ngubani? Ohlakaniphileyo osayikhumbula. Right. January uZibandlela. Angitsho. Uzibandlela. Yeah, uZibandlela. February Mhlolanja. Mhlolanja. Yeah. Elandelwa ngubani uMhlolanja? Imbito. Elandelwa Imbito. Elandelwa ngubani uMbito? Umabasa. Umabasa. Umabasa elandelwa ngubani? Unkwenkwezi. Yeah, kakhulu sibili. Unkwenkwezi elandelwa ngubani? Hlangula. Hlangula bathesi. Hlangula. Hlangula. Elandelwa ngubani? Untulikazi. Angitsho. Inyanga elandelayo uNtulikazi. uNtulikazi ngubani? uNtulikazi elandelwa ngubani? uNcwabakazi. Uncwabakazi. Ulandelwa uNcwabakazi. uNcwabakazi elandelwa ngubani? nguMbandula. Kuthiwa ngubani? Jeremy. Umfumfu. Umfumfu yena elandelwa ngubani? Lwezi. Ulwezi. Angitsho. Inyanga yokugcina ke ngubani? Mbalakazi. Angitsho. Mbalakazi. So there are 12 months in a year. Inyanga unenyanga ezilithumi. Ithumi lambili. Angitsho. Uzathi umsebenzi wanamuhla ke ngikhoza ukubhala ngizathi kunike ke inyanga lezi ngesilungu. I'm going to give them to you in English. Wena uzathi ubhale ke ngesindebele. Angitsho. Okwakathesi ke thatha ke usiba lakho logwalo lwakho. Sibhale. Usiba anti siyakwazi ukuthi uyini? Kuyini usiba? Kai, usiba uyini? Ngithe uthatha usiba. Ibhuku lugwalo.
okuphetheyo khona lokho Kyle yikho kuthiwa lusiba, your pencil. Okay, okubhala ngakho sithi lusiba. Ngakho ke thatha ke usiba uthathe logwalo lwakho sibhale. Wena wazalwa ngayiphi inyanga? Wazalwa ngayiphi inyanga? Yikho mfuthi ungibhalele khona. Which month were you born, Jeremy? Which month were you born? Give it to me. On 17 August. 17 August. Yencwabakazi. Yes. Wena ke Kyle wazalwa ngayiphi inyanga? In English? Sis April. April. April is Mabasa. Clinton? 16. Which month? 16 December. Yeah, 16 December. Ngibhalele ngani ngesindebele. Angisho nansi yakho inyanga umpalakazi. Clinton. Behave. Wena yaphi inyanga yiphi yokuzalwa ngesilungu? Yeah, mbhalela ke inyanga yakho owazalwa ngayo. Unathi angazi kumbe uyangizwa kakuhle, ngicela inyanga owazalwa ngayo ungibhalele yona. Ubusungitshengisa ke inyanga yakho. Subhalile Clinton? Umpalakazi angisho Clinton. Asibhale sibone. Ungitshengise behave. Eza futhi ubhale lwakho. Yeah, uqondile. Sokuthayela isithombe uNtulikazi. That is the month of July. Inyanga yesikhombisa, the 7th month of the year, uNtulikazi. Jeremy. Yebo mbalisi. Yeah, ngicela ukubona phela lokho sikubhalile. Clinton. So ndeza futhi ugwalo lwakho sibone. Uthe wazalwa ngenyanga kaDisemba, ye kuqondile umpalakazi. The 12th month of the year, inyanga elichumi lambili. The 12th month of the year, uDisemba umpalakazi. Kyle, lokhu ngilinde wena lo Jeremy, ngicela ukuthi ngibone inyanga yakho yokuzalwa. Kyle, uthe ngubani inyanga yakho yokuzalwa? Ngesikhiwa ngubani? Ngikwazi. Uthe ngubani? U-April. U-April sithe ngumabasa. Angisho. Nangumabasa. Jeremy, awuna kuthona usithi kangikwazi khona lapho ungitshele inyanga yakho ngesilungu ukuthi ngubani. Right. August. Uthe ngubani Jeremy inyanga yakho yokuzalwa? August. 17 August. Right. U-August sithe nguNcwabakazi. Inyanga yakho yokuzalwa nansi la uNcwabakazi. Kuqondile Kyle. Sisabhaliwe. Ihlombe. Angena laphana uNcwabakazi. Jeremy. Lesilinde wena. Unathi. Sisabhaliwe. Yeah, kuqondile. Right. Number 2. Kuqondile Kyle. Number 2. Inyanga yokuqala yomnyaka ngubani? First month of the year. Inyanga yokuqala yomnyaka. Ngicela ke ungibhale. uJanuary ngesindebele kuthiwa ngubani? Inyanga yokuqala yomnyaka ngubani? Sesibhalile, ngizathi ukutshengise lami lapha ukuthi ngibhale ngathini, la ungitshengise ukuthi ubhale wathini ke khona lapha. Subhalile Kyle. Ngicela ukubona sokubhalile. Inyanga yokuqala. Jengisina yokuqala behave kathi ukhuluma nobani khona lapho.
khangela kimi ngapha ubhale asenzeni masinya sokusela imizuzu nje emilutshwana. Anilas. Kankohliwe. Khohliwe. Ukwazi. Right, what you can nje ukuthi usulibele. The first month of the year is January. NgesiNdebele sithi nguZibandlela. Ngicela ukubona Zibandlela kuqondile behave sokuchayela ihlombe Kyle. Nangiyana ke laphana uZibandlela. Angitsho. Inyanga yokuqala, the first month of the year nguZibandlela. nguZibandlela. Sesibhalile ukuthi Zibandlela. Yebo. Alright. Omunye umuntu osanda ukusijoyina kaXesi la ngikuboni kahle ukuthi ungubani. Okay. Right, sesibhalile ke uZibandlela. Right, iyo ke inyanga ke eyokuqala yomnyaka. Kathi kaThesi sikuyiphi inyanga? Which month are we in now? Ngicela ungibhalele ukuthi sikuyiphi inyanga. NgesiLungu sibiza sithi nguJune. Behave. Ngicela ke ubhalele uJune ngesiNdebele simbiza sithi ngubani? uJune ngesiNdebele. Anilas. Kankohliwe. Yeah, asibhaleni ke umhlangula. Jeremy sebekhulumile ke. Muthe. Kyle umhlangula. Inyanga yesithupha, the 6th month of the year. Hayi Jeremy. Phela ngifuna ukuthi ngiyizwe ukuthi kangikwazi. Sengikutshelile ukuthi uJune ngesiNdebele sithi ngumhlangula. Bhala uthi umhlangula. Prudence. Anguboni kahle Prudence kumbe ulahlekile. Angikwazi. Prudence. Inyanga yesithupha ke umhlangula. The 6th month of the year. Ngiyathemba usubhalile. Ye kuqondile ke konke lokho engikubonayo. Sesibhalile sibili kakuhle. Inyanga yesithupha ekuyesi kuyona kaThesi ngumhlangula uJune. Right. Elandelayo ke umbuzo olandelayo uthi yiphi inyanga? Kyle uqondile. Yiphi inyanga yokuqala Kyle? Uqondile Clinton. Ukuchayela ihlombe Kyle, ukuchayela ihlombe. Faka kubhalo lakho phansi. Baleke umbuzo olandelayo othi yiphi inyanga yokucina yomnyaka? Last month of the year. Inyanga yokucina yomnyaka ubani? Bhala ke masinyane sisele nje imizuzu emibili kuphela. Inyanga yokucina yomnyaka. That is December. Sithe Christmas khona okulapha abantu babe bejabule kakhulu sesikhangelele ukuthi umnyaka usiphelile. That is the month of December. NgesiNdebele ke uDecember sithi ngubani? Uthe ngubani ke lapho ke? Behave. Ngibona uNtulikazi uZibandlela uMkhaza wathi kaMabasa. Kyle. uDecember sithe ngubani? uDecember ke sithe nguMpalakazi. Kyle. Mbala. Jeremy. December sithi nguMpalakazi. Mbala. The 12th month of the year uMpalakazi. Unathi kanguboni kakuhle lapho ngicela bakuncedise i-device yakho unathi. Mpalakazi yekuqondile ke lapha. Angitsho. Umbuzo wethu wokucina ke owanamhlanje ke umnyaka ulenyanga ezingaki? How many months are there in a year? Ngicela ungibhalele ke ngesiNdebele sibone ke itshantsu ukuthi ke ubani ozasibhalela ke
inyanga zomnyaka ukuthi zingaki ngolimi lwesiNdebele. UKhaya usekhe wabamba umlomo wakhe. Asibhale ekhaya. Right, sengizathi-ke ngikuchiye-ke okwanamuhla ubhala isifundo esilandelayo, uzathi-ke ungitshengise ukuthi ubhale njani. Angitsho there are 12 months in a year, wena ubhale ngesiNdebele ukuthi ichumi lambili. Angitsho isifundo sethu sanamhla-ke siphelela lapha abafundi abahle, sizathi sibonane njalo kusasa ngoLwesihlanu. Angitsho lisale kuhle likhangele-ke umsebenzi wenu ku-Google app. Angitsho sizaba sibhala-ke mayelana lenyanga zomnyaka. Lisale kuhle bafundi. Bye bye.